Twongeye kubashimira abakunzi dukomeje kubana. Amakuru yagezweho turayatangira muri Centrafrica aho abasirikare b'u Rwanda bavuye imfungwa. Muri Kenya abanyeshuri 8 bafunzwe bazira gutwika no kwica bagenzi babo 16. Hategerejwe icyemezo cya Trump ku gahenge k'iminsi 60 hagati ya Iran na Amerika. I Musanze bamaze imyaka 3 bizezwa transform amaso yaheze mu kirere. Ebola ishobora gutambamira urugendo rwa Ghetto Kid muri FIFA World Cup. Abantu batandukanye b'imihanda yose banenze icyemezo cya Amerika, Canada na Mexique ku ngendo z'abanyafurika mu kujya kureba igikombe cy'isi. Icyogajuru cya Blue Origin cyaturikiye mu igerageza muri Florida. Abasirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye muri Central Africa MINUSCA bahaye serivisi z'ubuvuzi ku buntu abagororwa 68 mu igororero rya Buria mu ntara ya Haut-Koto. Abo basirikare batanze ubuvuzi babarizwa mu bitaro bya Rwanda Level 2. Iki gikorwa bakoze kuwa 2 tariki 28 Gicurasi 2026. Ubutumwa ingabo z'u Rwanda zashyize hanze. Iki gikorwa cy'ubuvuzi kiri mu bikorwa byo gufasha abaturage muri iki cyumweru. Muri iki cyumweru mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'umuryango w'abibumbye uzaba ku itariki 29 Gicurasi 2026. Serivisi zatanzwe zirimo ubuvuzi bw'indwara zo mu mubiri, amenyo, amaso ndetse n'uruhu n'izindi ndwara. Imiti nayo yatanzwe ku buntu. Umuyobozi wungirije w'ibitaro by'ingabo z'u Rwanda zikorera muri MINUSCA Iburia, Lieutenant Colonel Dr. Isaya Nzayisenga, yakomeje avuga ko iki gikorwa kigamije gufasha abagororwa bakunze kugira ikibazo cyo kubona serivisi z'ubuzima. Ashimangira ko kubona ubuvuzi ari ingenzi ku buzima bw'abantu, cyane cyane abantu bari mu buzima bugoranye. Umuyobozi wa gereza ya Buria, Muhammad Adumu Saleh, yashimiye ingabo z'u Rwanda ku nkunga zikomeje gutanga mu rwego rw'ubuvuzi ku bagororwa. Ati si ubwa mbere abasirikare b'u Rwanda baza gutanga ubuvuzi ku bagororwa hano mu igororero rya Buria. Bisaba kugura imiti, ariko iyo abasirikare b'u Rwanda bakoze ibikorwa nk'ibi abagororwa baravurwa kandi bagahabwa imiti ku buntu. Ati turashimira MINUSCA n'abasirikare b'u Rwanda by'umwihariko kuri ubu bufasha bufite agaciro kandi twizeye ko buzakomeza. Umuyobozi ushinzwe igenzura n'ubuziranenge kuri serivisi z'ubuzima mu bitaro by'akarere ka Haut-Koto, Panombo Felix, yashimangiye iki gikorwa agaragaza ikibazo gikomeye abagororwa bahura nabyo mu kubona ubuvuzi bukwiye. Ati iri gororero rifite ibibazo bikomeye by'ubuvuzi birimo kutagira ivuriro ndetse n'ubushobozi buke mu buvuzi. Ati kuba ingabo z'u Rwanda zitanga imiti ndetse n'abaganga b'inzobere ni igikorwa gishimishije ndetse twizeye ko kizakomeza gukorwa. Kigaragaza ubushake bukomeje bw'abasirikare b'u Rwanda bari muri MINUSCA bwo gukomeza gufasha abaturage ndetse no guteza imibereho myiza imbere n'ubutabazi muri Repubulika ya Central Africa. Hategerejwe icyemezo cya Perezida Trump ku gahenge k'iminsi 60 hagati ya Amerika na Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bemeranyije kongera igihe cy'agahenge k'iminsi 60 mu gihe impande zombi zikiganira ku zindi ngingo zikomeye zizatuma zigirana amasezerano yo guhagarika intambara burundu. Amakuru Reuters yatangaje ko yahawe n'abantu bizewe avuga ko impande zombi zemeranyije kongera agahenge kuwa 28 Gicurasi 2026. Bivugwa kandi ko Iran yemeye kurekura amato yose agakomeza gukoresha umuhora wa Hormuz. Bivuga ko muri iki gihe cy'agahenge impande zombi zihagarika kurasanaho mu gihe zikiganira ku ngingo zikomeye zirimo n'umugambi Amerika ishinja Iran wo gushaka gutunga intwaro kirimbuzi za nucleaire. Uretse guhagarika imirwano, iminsi y'agahenge ishobora gukorwamo ibindi bikorwa, kuba Iran yategura ibisasu yateze mu mazi yo mu muhora wa Hormuz bitarenze iminsi 30. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zishobora guhagarika umwanzuro zafashe wo gufunga ibyambo bya Iran ndetse iki gihugu kigakomeza kwemererwa gucuruza peteroli yacyo. Nubwo impande zombi zamaze kwemeranya kuri iyi minsi 60 y'agahenge, hategerejwe ijambo rya nyuma rya Perezida Donald Trump kugira ngo agahenge gatangazwe. Muri Mata 2026 nibwo Amerika na Iran byemeranyijwe ku gahenge, ariko mu minsi ishize impande zombi zatangiye gushinjanya kukarengaho kubera ibitero iki gihugu cyagabye kuri Iran nayo yasubije mu buryo bwo kwihorera. Abantu batandukanye b'imihanda yose banenze icyemezo cya Amerika, Canada na Mexique ku ngendo z'abanyafurika bashaka kujya kureba igikombe cy'isi 2026. Bifashishije urubuga rwa X bagaragaje impungenge n'uburakari nyuma y'itangazo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique basohoye kuri uyu wa 28 rivuga ko ibyo bihugu bitatu bizakira igikombe cy'isi byafashe ingamba zihuriweho z'ubuzima ku bantu baturuka mu bice bya Afurika bifite ibyago byinshi bya Ebola
mu gihe hitegurwa igikombe cy'isi cya FIFA World Cup 2026. Iri tangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rivuga ko izo ngamba zigamije kurinda abaturage n'abazitabira igikombe cy'isi, harimo abafana, abakinnyi na ba mukerarugendo bashaka kujya kureba igikombe cy'isi muri Amerika, Canada na Mexique. Nyuma ya ririya tangazo, bamwe mu banyafurika n'abakoresha imbuga nkoranyambaga banenze uburyo ryatangajwemo, bavuga ko rishobora guteza ivangura cyangwa isura mbi ya Afurika muri rusange. Icyogajuru cya Blue Origin cyaturikiye mu igerageza muri Florida. Igice cyo hasi gihagurutse icyogajuru ku butaka cya sosiyete ya Blue Origin cyaturikiye mu igerageza mu cyanya cya Cape Canaveral giherereye muri leta ya Florida. Iri turika ryabaye ubwo habagaho igerageza ry'iki gice ku butaka. Ibi bivuze ko kitari cyagahujwe n'igice cyo hejuru kirimo ibyoherezwa mu kirere mu isanzure. Iri geragezwa rikunze kubaho mbere y'igihe gito kugira ngo bohereze icyogajuru nyirizina. Ukraine yaturitse yuzuye amavuta ikenera kugira ngo ihagurutse icyogajuru ku butaka. Jeff Bezos washinze iyi sosiyete yemeje iby'iyi mpanuka, atangaza ko abakozi bose ntacyo babaye kandi nta muntu n'umwe wigeze ukomereka. Uti kugeza ubu ntabwo icyateye impanuka n'ubu ntikiramenyekana, gusa Bezos yavuze ko bazasana ibyangiritse. Ibikorwa by'igerageza no kohereza ibyogajuru mu isanzure bigakomeza. Muri Kenya abanyeshuri 8 bafunzwe bazira gutwika no kwica bagenzi babo 16. Polisi ya Kenya yatangaje ko yataye muri yombi abanyeshuri 8 biga mu ishuri Tumisha Girls Academy bakurikiranyweho uruhare mu nkongi y'umuriro yibasiye ikigo igahitana bagenzi babo 16. Iyi nkongi yibasiye ishuri riri mu gace ka Girigiri gaherereye mu kilometero 120 uvuye mu murwa mukuru Nairobi. Kuwa 28 Gicurasi 2026 yibasiye inyubako abanyeshuri bararamo hapfa 16, mu gihe abandi barenga 70 bakomeretse. Iperereza ry'ibanze ryakozwe na polisi ryagaragaje ko iyo nkongi ishobora kuba yaraturutse ku banyeshuri batwitse ikigo cyabo ku bushake. 8 kugeza ubu bahise batabwa muri yombi. Kugira ngo abanyeshuri bafatwe, hagendewe ku makuru yagaragajwe na CCTV kamera n'ubuhamya bw'abandi. Ebola ishobora gutambamira urugendo rwa Ghetto Kid muri FIFA World Cup 2026. Abana babyina kinyamwuga babarizwa mu itsinda rizwi cyane mu gihugu cya Uganda, Ghetto Kids, bashobora gucikwa n'amahirwe yo gutarama mu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada basohoye itangazo ribuza uburenganzira bwo kwinjira ku bantu baturuka mu bihugu birimo Uganda, DRC, South Sudan kubera Ebola. Icyamamare ku rwego mpuzamahanga Shakira cyashyizeho amashusho kuri Instagram ye kuwa 20 Gicurasi 2026 avuga ko yahisemo Ghetto Kids izamufasha gutarama ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2026. Nubwo bimeze bityo ariko tariki ya 26 Gicurasi 2026 Canada yasohoye itangazo ibinyujije muri Public Health Agency. Canada ivuga ko guhera saa 5:59 zo kuwa 27 Gicurasi 2026 ibihugu birimo Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, South Sudan byahagarikiwe uburenganzira by'agateganyo byo kwinjira muri Canada bitewe n'uko byagaragayemo icyorezo cya Ebola. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari yari yabanje gusohora itangazo kuwa 18 Gicurasi 2026 igaragaza ko ikumiriye ibyo bihugu kwinjira muri icyo gihugu kubera ko byagaragayemo icyorezo cya Ebola. Ni ibintu byakuruye impaka cyane bavuga yuko Ebola yabigiye guhombya iryo tsinda, aho benshi babigereranyije n'uko yabibakuye amata mu kanwa. Mu kiganiro umwe mu babyinnyi muri iryo tsinda yagiranye na NBC TV tariki ya 28 Gicurasi 2026 yagaragaje ko bagifite icyizere kandi biteguye kureba ko igihugu cyabo gikomeje gushyiramo imbaraga. Ati twarishimye kandi twiteguye kwereka isi ibyo dushoboye. Turacyafite icyizere kubera ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda yahise ifunga umupaka uyihuza na Congo nyuma y'uko habonetse abantu 7 muri Uganda banduye Ebola. Umwe yahise yitaba Imana. Ati igihe cyo kugenda gishobora kuzagera ibintu byaratunganye. Ibi bibaye mu gihe habura iminsi mike ngo imikino y'igikombe cy'isi itangire. Izahera tariki ya 11 Kamena muri Mexique ikazarangira tariki ya 19 Nyakanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Biteganyijwe ko Ghetto Kids bazafasha Shakira gutaramira mu mukino wa nyuma uzaba tariki ya 19/2026 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aricyo bashingira bagira icyizere kuko bategereje ko byazaba byaratunganye. Itsinda rya Ghetto Kid ni rimwe mu matsinda byina kinyamwuga muri Afurika ryashinzwe 2014 na Dauda Kavuma i Kampala muri Uganda. Riza kumenyekana cyane ubwo babyinaga mu mwaka wa 2014 mu ndirimbo Sijya Rosi
yayo. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Musanze bavuga ko bamaze imyaka irenga 3 bizezwa transfo none amaso aheze mu kirere. Abaturage batuye mu midugudu ya Kabaya na Buhoro yo mu murenge wa Muhoza mu karere ka Musanze baravuga ko bamaze imyaka irenga 3 bizezwa transfo, bizezwa guhabwa icyuma cyongera imbaraga umuriro ikanabafasha mu kuwusaranganya ku baturage kizwi nka transfo, ariko ngo amaso yabo yaheze mu kirere. Abaturage bavuga ko kutagira transfo bibagiraho ingaruka kuko bituma umuriro uba muke, cyane cyane ku bafite ibikorwa bikenera amashanyarazi. Mu buhamya bwabo bavuga ko iyo abaturage benshi bacanye amashanyarazi cyane cyane mu bihe bya nimugoroba, umuriro uba muke cyane ku buryo bamwe badashobora kureba amakuru kuri televiziyo cyangwa ngo bayumve kuri radiyo zikoresha amashanyarazi. Iyanteze Robert, umwe mu baturage, yagize ati tumaze imyaka irenga 3 tubwirwa ko transfo igiye kuza ariko amaso yaheze mu kirere. Iyo abantu bose bacanye amatara umuriro uragenda cyangwa ugacika intege ku buryo abantu batabasha kureba na televiziyo. Abafite ibikorwa by'ubucuruzi bikenera amashanyarazi menshi bavuga ko iki kibazo kibahombya. Abafite imashini zisya ibinyampeke bavuga ko zidashobora gukora neza kubera umuriro muke, ibintu bituma serivisi baha abaturage zitagenda uko bikwiye. Muhawenimana Deikoro, undi muturage ukora ubusuderi mu murenge wa Muhoza, yavuze ko ibikorwa bye bikomeje kudindira kubera ikibazo cy'umuriro udafite ingufu zihagije. Yakomeje agira ati imashini zacu ntabwo zikora neza kubera umuriro muke. Ati hari igihe umuriro uba mukeya ku buryo gusudira bidakunda, abakiriya bakadutakariza icyizere. Abaturage bavuga ko abana babo bahura n'imbogamizi zo kwiga nijoro kuko amashanyarazi aba adafite imbaraga zihagije cyangwa akabura. Iyo umuriro ubuze ngo bamwe bagenda bagonga ibikuta kubera umwijima mwinshi. Umuyobozi wungirije w'akarere ka Musanze ushinzwe iterambere ry'ubukungu Uwamariya Clarissa yavuze ko hari umushinga munini w'ikigo cy'igihugu cy'ingufu REG ugamije gusimbuza insinga z'amashanyarazi zangiritse n'amapoto uzakemura icyo kibazo. Ati baherereye mu mirenge ya Shingiro, Musanze, Busogo, ahantu hose hari ayo mapoto. Hari gahunda yo kuhagera cyane ko ashaje, ndetse hari na gahunda yo gukwirakwiza umuriro mu ngo. Niyo transfo rero ntekereza ko nyuma yaho niyo midugudu yo muri Muhoza ivuga ko nta muriro uhagije uzabageraho. Umukozi wa REG ishami rya Musanze Engineer Batangana Regis yavuze ko abaturage batuye muri iyo midugudu nabo bari muri gahunda yo kuvugururirwa umuriro w'amashanyarazi ndetse no kugerwaho transformer nshya kugira ngo ikibazo cy'umuriro gikemuke. Ati uretse no kuvuga ko transformer itari yabageraho, hari n'ikibazo cy'amapoto ashaje. Iyo transformer rero iri mu mushinga witwa RUEP. Ubu hari ibyarimo gukosorwa ku buryo mu cyumweru gitaha muri Kamena 2026 izaba yahageze n'umuriro wamaze kujyamo. Yijeje abaturage ko nyuma yo kuvugurura imiyoboro no gushyira ibikorwa remezo bishya, ikibazo cy'umuriro muke kizagabanuka ku buryo bazabona amashanyarazi ahagije abafasha mu bikorwa byabo bya buri munsi ndetse n'imirimo y'iterambere yabo. Kugeza ubu akarere ka Musanze kageze ku kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage ku kigero cya 82%, mu gihe intego ari ukugeza 100% bitarenze mu mwaka wa 2029.